Aboliangin nesebuni aterun kota malaro na Aboliasio ko Eibuga Soroti. Karulo lolo jai Akapakin first edition of club championships for Eastern Uganda. Na ebuna jai kina gara uni tunaongon Soroti Sports Ground. Do timu sule Aboliasio tomo Eastern League kere beta jai kinto mabolo ngin round na parashare kota isinyikokin clubs kere bapoto to mabolo na kwangina bobi uta elite companies kide corporate organizations just to mateso apoto eganga kisi abule sine ngerasu usodit bebe taje ikini to Eastern Uganda. Eastern Region Volleyball League nesitemo kit atukot naka Eastern Region Volleyball Association kwape ipone diope loda tolomnere edi chane neja si clubs Vincent Ingorat apone cholong loko Eastern Region Volleyball Club nesi ikeontebe Aboliangin nesida eponata kilabun ai telekanar ai nanakinetanu egitigita tuma bolobola na igwa ikiti timun wangor lo itelekare jamunos kide trophy lo ikilo kana lo itelekare jamunos kide trophy so dikina bo keta kan district ni gwa kina na keta na district ni toma club sunu pota ingare no toma angoro kede kilio ikilabunu imoriarito Soroti Nyero Bukedia Mission Amen Kumi Municipality Kedangora Volleyball Club kesi ike kotomo timun luda emunoi ajaikin Aboliangin. Gabriel Esikukanuka TV East ko Eibuga Soroti.